Adwempahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu ode putupuriye buraburu ma mansa wo fotom tibidie. I like it. Ya no mkoso pausi ni koso ponkoso no no apre kokwa wonya atofo enuti na Adwempahene aka fufu kentenasia obo adom pempuru mu fra twetwo wuro mo bi atere ne suehunu. And that's my boy. Gana this one gonna say for Mzo Adwempahene aka fufu ken. So what I say? Aha. Esa bruchira wale abruchire mpra twen. Hey, a mouse of my boy in Timano, yes, I was so for bedo yet. And I'm so baby. Monshe, Muslim boss, I wanted that Monshe number 10 sem. Baby, I won't know you're a team and be a wedging me. I don't find TV in Eka. Baby, be a na, or you're a trim you fua. Now, won't send money be a wedging me. And ma will be a woman frab on Tim or you're a fee, a miss and in the Timano. Nanado, O Compamoa, Nipano Cajon. Your Kenyan some chairman was a boy, will be a wally and swa, Nayamo ya. Obi mpna twen ekoso na emo ya meso ba so ahye na no betensem mame utrinwi sa masane a egusu sane we obi so la asen ana oba no kra na obo ni ti no ha adwen ena wo sane nti no eh bema hwe misi jimi wo wale hu wo mpna twen jimi wo ho wo da wo tena na fa to bo adwen hwe na obi da bia ka se tutu apunu mu a yesi buoi tutu apunu mu a yesi buoi usa na oyiri ti susu a na akwakwa enoma bebre na aka chem sa Adwenepaheene TV esa na yiri ti na yebone dia na se wo no sa bitafra choko butu oba so na do be manu ra oba na ham kura na nyambe tua aka me da bia me se ya tesi no kura ka kwa so de yensa ya chida da bia be kan no kura ye akọ enim sa oba so anu ahye ye bibie enim ye na ma cheme yire si wa misa ni ti no what you say obi be hu a obedi watem so wo di matem wa wale na eguo wa be di matem won pra twen na eguo ne suanyansa na wo ye wa wale nkoso eso o ba so ahye ni nkomo asofo na mudi amanfo yire mo so osane miti na de misane me yire ti monse o ba so ahye what you say ko YouTube BeckyTv or subscribe Adwenepaheene TV susu or subscribe down there this Empire Day. Bro. Remember no mon start way be me be say kwase ampanyin Jimmy for. Me say comment we nyina beba. Be to was kwase ampanyin de oye. Untumi nya bi. Unim ye. Ofun ne kita 24/7. Nti onyina bia yere ne wo ko. Ntokwan so efie ejadam e wo fie. Ejadam gidi. Na sa oto na sa onye je wo yere so a. Oyire tirinwi ose mekunu metiri ho aye style. Entini mekunu we de mesre wa oba bi okran pa wonka o memeyere wonka but we badwe ma no start me man kan chire we badwe ma na mes ada bi we de transe na ye de ye nyina ye nsane memesum besu atire kura abo because of afro show fon konkon safo nti no besu atire bo na me amabo me yireti na mawale ekoso a na mani ji omi fi a na oti ba bi na se ekotia wa na e wa wasem oti ase mama ube bleed na wale mu nsem se na wo dwene fa wale mu nsem se na wale mu nsem tie aware de on say kasa bebre nipa bebre kasa na empna twe aya de chen aware but wo ware na obehu so wale na unya be ma na ntina de bia ka twe mo se mo ko ware se mo study mo ho se wa ho mo study mo ho che o da so ba na study na ma me wo kan yes wo so futimi ka tro se wo hu be ma study no good evening someone share na yendi nkoma ka so fu hu se wo ba so no share no subscribe so fu hu no se wo share oba na wo so person no oba no kokko wale ya yes so fu no se study no de ni kwa so no oba no e share wo indoors adentia mo na be sa so fu kro no ono no ko ye na okwa wale ne yere no ye ma na kwanya se wo ye so fu enti no wo de ono yere nkodam nkoda ozo so fu no ne yere ti wonti omunya ya wale Oma wale besi ne e die ntira sofo no ene ne yire tran na oma wale no aba besi ne because of say sofo no bieja sofo no di ne yire o di ne girlfriend aso mba wale nti wo ko wale na sofo ka kire o say be men wale de wo ne oba ni hyehyɛ abonten na de enframa na mekoje enframa ko ntira no oba eso oba ntim ba fie ebe ye dwane ma medie after dwane no ye kompam me hwe oba na ho oden oba no hwe be ma na ho oden ni nyina na study na bia no no ni study ho
What you say ya near wale. Anya ya no be akon baby obi ansisi no ho. Ba osofo betwe Bible 10 besi wo. Na me twa osofo bi a me daach me bebe wale a. Obeka say ekọ cancel. Cancel na omo kọ no. E de omko sua. Sofo no Bible sem ko na abaya anim aduane no a. Be ma so ntimi mo na yere. E wo fi a mo se e na owale ye no. Awale na bi. Mama phone no na show mama abashe boni na broche hanum bebre like girls na mo wa hanum bebre omo ni maduane ye enne bebre ye dane no ade omo mama mo de amanfo enmansem de ene omo bebre eno krampo na me dwon mo amenti ase no bebre omo no aka Adwenepahe TV ko kan ase me ye wo batifie de oba ye nye se me ko kan ase me da bia me ka se on so ni mafutu a on na wo tubafo because oba no wonye kun oba no do ye bia no efa kwam oba ye kromfo oba ye criminal oba ntefutu na waja oba ho betu obi bafo na wo just asana moken ya obi so less Ghana for de be ye obibi e de bibi wo bibi ya fa kra oba na wonye no so obibi ya oba na wonye no ye so less ya wo abrochire ma entimi dem ba ye jama bon konkonsa na ahimo ati ase enti da bia me da mesema ka akire mo musi yenye ena buoi mesi da bia meka ena mi sane me yiriti no tu so pa che o yirisi wo na sane ni ti uni time mpo me ye adwuma se obi bia enso esanya time abusua obi te wa osan na nke ye bompa ye wale ye na wale de ye wo wale a enche na abruchira wale de he bema jeje o yirisi wo na santokwampo ye se obi no awonko obi akon wo na wale abruchira wale asama ye kan obia de obia ekunwum but ade important ne say mukun wie ye no at the end ne kokosi mu say mukun ntokwa ne wie ye no at the end ne kokosi mu say hwe ka me ko adwuma ba yi ka me yere ne bo afumi a ko osane ne ti ya mbetena asi ka abufo na ko yeah seriously so ade da bi ka kire mu nsua no ye woni ama bebre say na oba da be oba what you say we me sane ne ti wie ya na me ko tumpa mu a eye odi abra beje enti wona o yire tifie wa abrochira mpo na se ka wale ye de eso enye kan ani ehu ye me ba ye e bia no be koma me stress e wa abontem so ba so share na subscribe to YouTube channel no mienu nyina BeckyTv na Adwenepahe TV mo support movement no we are back again ye de yesi da bia no ya kabum me de me yire ba social media nyina ye nipa ibre ya me yire me de ne ba social media no mo fo mo yire mo mbre omo nche mo yire mo is it by force what you say so o yire ne mo afesa me yire a fa o yire bra social media me de me yire ba social media nyina ya manfo ya mo bredi so mo ntumi nkan wo so le na say wo ya wale program yes ye wo wale da bay wadanfo pa no nam so no town ye ware etimi ko ton ma obi foforo so obi nso le medidi watem e de be nti na ekoso akweso ni friend nam me da bia me kasa o me ma so ne me nam na se want me ma nante ankuse wie ya na wo ye wicked at the end me my kromoti esa me homopo opa video mo share me se Adwenepahe TV my kromoti a ye esa me ho nyede emopo obi ne woni ma nante woni wiase a at the end no obu me kwase a eko ni yeta obi ne woni ma nante a ebe kasa Adwenepahe TV de adwenpone ne kita no me woni pa ho tampa by about time a abrochira se no utise abrochira se kinwa menua wo me metuntum mfama damfo metuntum o mfama damfo kokofa broni adamfo broni na adwepapa wo ne tirim because ya ba abrofo krom hwe abrofo krom da bia mo ya de koso o say broni kra odidi wa enyo da bi se broni didi wa enyo ya se o krom ni enti da bia ya na ka afutu se mo a enye se obi anyini nko no ni mafutu o enye se obi anyini nko no ni mafutu hwe obi wo wa wo no yere de yeyi kra no ene yakon what you say? What you say? Obi owa ene ya but da bia mpa me bon say. Yes sir. Wo dia wo hwehwe wo wi asom sanka. Yes, what you say? Da bia mpa me bon say. Say obi a relationship bekoso a ejina wo nipa no so. Wo ne oyire nya asem a mo mienu mo ntena ase. Ene say mo ya aka 3 days kura na. Sa 3 days mo nim say we ene we ya aka. 3 days kura do so aden. Say ti. Wo say emema bi wo ho a ho. Bema bi wo ho no na wonim akrokro. Yes, I'm on show. Go now, on any yerinya problem. On any yerinya problem now, no time the phone. And then the phone. For me, share a brutal at no. And I miss an immediately. Way and could be Beffia the Sunny. Nipan by Obesan and one obedi. Second, Obejiska.
wajiska ewie no wo san de wo fie nsem we ma save misika ati ase nti se wo pese obobra ne kosoma wa abrochira wo ne wo yira na wo de wo mpena munka mom enhia oba ne enwale no mimihia mere no ena me wale ne saada na mihia mere 2016 me wale ne 2016 na ebia kentimi antena misine yet study ya ho ye di ya ho ye no ma bibre bibia bi o me da se me fama se munsie ye bibia bi what you say drum pempen so otwede ampo bo so bo asase na nanom bi ekwam se me nwale no no ena me ye de na me ye no ho ade nti no se ekonto kwakra na ye nim ye ho dadada what you say eti no se wote abrochire na da bi AdwenepaheneTv say jejo yire so obi wa na yira bo mesh ya na mema ni emani bi brew emani bi branka sankasa oba se ko sane ne ti na me be maka me da ha na me mie me fon so masa gusan se kom de mi o wa bra wo moa oba no oba ne nsan nya ne tiri na wo ye no enko gina kitchen enko ye aduane fa mrew na oba ne ka kire wo se be ma no e bene so a o se buoi ade ntina me yire ko ye aduane bra mi a wo ka chem se be ma no e bene na wo be ma no o moa oba no wa nwale oba no se oba no meso mo 24/7 nta buru kire mema momo ni na ho ye krampo na etwa da aka kwa no ene si ho a yesane no ye na etwa da aka no ebimo betena burochira mema bi ti burochira da aka kromo ntua bi obi ti ha oba burochira mfe totoro pepe da aka ontua bi da uko kan wose buoi so san krofo ye sole a ye betena social media ebe kan sam na Ghana fo mpanyefo nye ena sei na Ghana fo mpanyefo do musika fa ma wo so de na wo ye wo so de na wo ye abrabo pen ena wo bo timenua ye to Ghana nsem to da bia fa Ghana nsem to ntan eti kroma ne etie kroma ne ye manom ewo kroma ne ye yerenom ewo odo wo yere a oba ye nipa bia ho sa wo yere fa wo chi a na gina wo be ma no so bebe bia ne wa ne yere fa ne che ya sua no ma bebre wo wiase mistakes ya fa bebre so oba e fa wo chi a nya so oba so le a no ko fa wo chi obi se bitafra che obi ya hye woni be ma bia wo ye be ma papa etim ko fa no gine free sa dwumadie na we de wodi nim ema ewiase mahia krokro eno ntina oba anyam na okwakọ wo a ese okrokro no se de be ya akra no betima ye de aba so simple peace yeah so ati ase nti me so hunu se me AdwenepaheneTV se me de me ye ma me yire no eye o ya na betima be keke ka me ho semo a enfa me ho ye bi na wo de enkoso ye bi na wo de enkoso ye ka che se ye ware da ben ene de national anthem de bi o mo kan what you say me kai say you started our level program na we obi be frame say ai na wo ne wo yere ti o wo ne wo yere ade a mo ye nde mo ya ade na mo to maintain but say no sa chia no ten no na ye movie wo de tie na me ye nya ne say ase de me fra adwuma aba na me yira anya aduane ma me na ase me bu afu na me bo me yira me say be ma asembe na wo ka kire mi me nya movie o enye me act me kura no mo mpanyefo na mutu kwan no a mo se ana abrochire awale de enye o no ba ate abuoi o ne be ma ate abuoi no na se nya movie na ye what you say ejine ya na ho ya na ye too much obi hu so obi ne tuntum ni ba etimi tena na omo succeed pe buoi ezu nim se sa ne mo we se nyina no nipa na omo ye sa no nyina omo so pe tuntum fo ma wo omo pe bi se da omo yere no omo mpena no ebe ye se dem na me yere eye no nti sabi sa me dem yere eba social media eye me choice so what I say eye me choice sa me dem yere eba social media ena me sa na me yere ti no nsa wote wo na sa wo de wo sese buo di a hwe da bia me ka se obi o ha enam se ne yere no aban na ama ne yere dan ti no enti ko pese ko de ne yere ba social media pa nso no onim sa ye twa efio pictures na ebe ko job center awu mamu se de 24/7 wato o ye no kre antu osro mema be brewish no enye se be man so to onya adwuma o ye adwuma ba so be twa da bia na yere ade aba one na yere koba onim de ntai da bia timi video bom no because your residence ebom ya ti bom ebi bia bom enti no se wodim video poko kira abanya se ade bia no ba na mo aban nim se ye de ya ti bom secret nti a manfo be brentimi for mo girlfriends my social media 24/7 eno no because of say muntu adaika o ma dress emum ye woni fa bebre ba mo so better social media edede so ma dress emum
there be a two car, there be a from chisi train, koje ye letters. Nto no no timi fa na ye 24/7 e ma social media. I don't know what do the bad ya ene ya. Say wo do the dey eba. There be am ka say bema, yes say tabita fracture, okobutu oba so, and then that keke no na so ye bema. To bottom, not taking responsibilities e wo fie. And na be me hu so ye bema. Na wo no oba tia bu oba. Oba e kwa hunye mu a support no. Na wo te Ghana, e na okobutu oba so na ne wo ya. Ka ba hwe oba no. Ahwe oba no school, oba no yale bibia na ekoma wo. Na obetre kromu a na jama ya ban adom nti. Angela Merkel mete so anu masole nti no. Wo se oba no wo a na se wo be ma no. Wo adwuma nya, obe support oba no. Ti wo be ma skoko na koye adwuma, ana wo be ma no po se wo nya adwuma, ma ban ni hunu se wo na oyire na yedai etibom. Wo na oyire tibom nti no. Calculation aban ne be ye no, ebe support mu mienu mu nyina. But tuntumfo adwempone ne adwemfinti no wona ne yire te pa no wa ye ne ho ade ahye ne kawa enam sa ade nti oba ne po tumi show ne kawa on social media oba ne twa picture no de tete ade ntia because of say obi who ko report ma job center for a na e be controlling say be ma no shoe ba ko me no gu fi a ne ho be kire no be ma bi wo honom na yes enti ya na ye ne te wa ho da bi enye se wo kanu trasa almost start your more control. Controlling the apostle. Omochiwa. E ka ombebu egu so no. Nti no almost starting on from address in boom. Me enye de entua. Yo. Kasa hima. Ti wo ka tro omo na ya tips na o de ma omo. And e bi ma ye de ajewa no esibone. E bi ma fa no work up. Very good. E bi ma fa no work up. On say bi as no. Se da bia no, ye se no kure ka no entimi nkata bone so. So mefa we metwam unsa brante bi a friend to Jonas a brante no starting the videos no na odi mpanyimfo atem e na Ghana panyimfo ye say Ghana panyimfo ye say the same bloggers na so a almost started say e na Twene Jonas the way ne nye na brante no views en go si ba bia oh you bloggers for be like be brown like omo kan back doors say Twene Jonas the oye no omo ye woni panim say like omo pe boy na sem but omo mpe na sem bloggers omo social media and fabebre omo mpe na sem but wo no titro Germany wo no omo kan na sem say onje atem didie no maybe some like for no dream say wo na wo nye dey omo na sem but enye sa because say omo yeah omo share back doors and omo di djuma omo time boy no omo na boy no cry yi na fret I atiase for na unim say na so sang for so mo bleedi because of say Twene Jonas omo no mo push ni say Jack ko di atem mo fire ko di atem no mo nim say omo ka Twene Jonas say onko me kire made say Ghana ni on muntie ni ye say wo ya ade muntie ni ye say wo ya ade na ano esolitia wa yero ho na ye say wo ya ade na ano start say esolitia wa yero ho na ye because oba ene mo papa e be firi mu ayede aba ade papa be firi mu aba hwa brante Twene Jonas yi starting the videos are bloggers be bre me kura drum be no me video omo ba out omo do ba out me AdwenepaheneTv na ba out omo ma me ba out omo ye Babylon yes nipa be bre dey esolitia oh wait sha but e ba ku si da ben Ghana for dey say one say ne satem di na mo pushi Twene Jonas so nkodi atem no ene no won oba life a all views e begu so wo na wo so ya ogolo Facebook nko enti na man for be bloggers omo ti bi ba life me trust challenge man bloggers no omo so say omo trust challenge man bloggers no ba life na di pattern hwa wo krampa na ayede me AdwenepaheneTv de bia me say me ko koso ama wani mbre no me say me AdwenepaheneTv de bia me ka say enu nti da ba ka say wo mba life say bloggers we be man no wa be bratonsu omo nti mi ba life say bloggers be bratonsu Twene Jonas ye ho wonim say Gentia omuntimi nyi omanim ne kire say sa Twene Jonas be wie na omefa the video akoto YouTube akwaje mu skantino Twene Jonas be wie na omefa the video akoto YouTube ade mu skantino omek on kana say mo bia hunu what I say but back door no odi na tem time no na boy ni e video utimi fa akoto YouTube je mu ska na sa ya oya wa say wa timi amu nti wa dwan no wa timi amu nti no wa dwan no
What you mean money pa? Yes, What you say? Me Trini Jonas ye on tongo so onye. Because my own say, "She be na me job center for video." Me started me videos bebre. Me started job center for the na Kim. Amount for money ya kun. Mo share video no. And to Trini Jonas. What you say? Amount for money ya kun. Amount for bebre. What you say? Amount for bebre. Amount for money ya mama kun. Omo time no. Adentia. Eye omo ya. Yes, adentia asem na me make no. Amount for bomi din. E no be fa ha. E na adwepahene. And set you nipa no per se came on ni because of say wo no e say wa controversial blogger sana Trini na sai what you say wo ka me ye fans and phone ye dey e fa me mfichire wo ya ade na ya me dey meka wo ya ade na nya wo tira wa adwen say sai pepe die no na wonya ba wonya okay but some crofo ne die omo she back door omo dira tem ka say ne views enko ba bia back doors eso na some crofo na angasa na fa Trini Jonas video kofa Trini Jonas wie ya no makwa na video David so mato nsuom o maka ka mo tia brocha mo tete what you say mo so le me say mo share video no mo share video no me ma na mo ntua dan ka nyina no nyanko betua mo ka na untua dan ka na wo san be gina obi a ono no tua dan ka wutimi ka asem kire obi ato obi ho pe nyame de me say de me o mai kokromoti sa me ho po wutimi to obi ho kire wadanfo ane ne nam at the end of the day nam YouTube was continue na wadwane boko akwa she nipa na se because of say nipa the video or your controversial video odi atem nti wetin afa to YouTube agi muska na ya na mon kai mon nwene hunu say sa nipa na awone nam na ne no wo de wo si nipa na ka job center for asem o ka address asem o bo wedin nti no umuni yakum no adwene be na kita wo na se wangasa na e adwen bone na e de wo tirima ne nipa na e de enam me se mon share video no na your bloggers be bre wonom na on adwempone ya so mutiri mu ma back doors omo sra manfo enso no beba wanim abedai abeka just oh yo bro oh minia otwene ho ano na ne yam ehihye no me se monye mo yire no mo so wo mpena agege no so wo mpena e masofo nka nkire o se mfa ngoto sofo anim nka nkire sofo no se mpese me wale obawe sofo beka kire o se we dey oh mame ko bon pa yes nyango bon bepene so a na sofo no ko wale ne yire no obeka kire o se bon pa ye ne nyango pon enhwe se obetimi aboa na ma awale na koso ana hwe drum pempen so a tuntumfo ese yetimi soli gina na me ka kire o se so ba aburu kire akwanto mu a me tuntum adwempa hene enfama danfo wo mi achia me hello twam ko because me nipa fa broni adanfo broni no aba ne kurom fa broni adanfo broni no ayi dai waba ne ma me ka otinwin baako yasane pa o aka wan we mi yiri wia ne akoka bufu adi nti wo hawo ne sei jeje wo yire so ene ma me bre sum ofie e ma me bre kwa team eno nti oba bi wo wose me de kra de ne me nwale oba bi wo amapa so wa ha oba bi wo ha wo se me de me nyana me ntwa no pacho no ntwa me ntwa ni dira da bi anon keke na mete e ma me bre de sum ofie ma me unim de ntia because of say relationship na wo no na ni nje ewo but obetima pretend wo share obi a na say oh me na wo de say ya wo de say no ene ya because the person ka okunu yama no okunu nya dey anya fa ma no so sa oba akure ya asusu no okunu susu no address na fi ho oh ya na ka obi sisei me sit da ko me ese me twen me bo mu nyina din ese me audios bebre e o me phone so ese ne be boni nyina nya no mo share video no enche audios nyina ba bonten because amanfo abuja ma aban afa so a chedodo what you say bu aban na fa so na we wasa beta social media abeka say ai Ghana mpanyifo no fix Ghana waba kromu a jama aban fix country na wi e de na say oyede boa wo na oyede tia manokreka enadi ma aban ne hunu ne ekro tu beta social media wa we bema bia we blogger bia beta social media Pimpinis TV na ka kire mo na wontua dan ka wa address da ba bi kwano tum enka fix the country fix Ghana okaza fix Ghana na yin pa boni ni nyambe tua o kankasa because of say wo ti kroma no wontua dan ka oba kroma no wontua dan ka da
Uba kromo no ntwa dan ka wo. Wote wo yere so. O girlfriend so mpo na making. O girlfriend, wote o girlfriend so. Na to girl your bloggers be bro. Me dem make German bloggers. Me wo kan US dem go kan ya de na minim. German law na minim. Bloggers be bro Germany ese ya. Ebi mu tetete hotel ne na sefo omo yere nom so. Girlfriend so no tetete. What I say omo ntwa dan ka. Na at the end of the day no, yesan hu say wo AdwenepaheneTv. Ade a wo ye eboa wa ebi ebo odin ye yo say ye Facebook nkonfo mototo to nsu mu hu. Ene obi wo wan boost ni page kura na ni video krampo enko. Me konko boost you. Nipa tempo hweme a. Me beje say nipa no be. Is it na ye timi ba life no? What you say? Obi wa it's a blogger the brain e ba life kura no musuro. Omutimi ma. Because omo de omo views no compare man for the obi so le to social media 24/7 akwa video cool akwa we dia anko obenya film no osre ena ese de me de cool ena say na nipa 2 3 kura betia asem nyansa kanya asem what you say ye woni pa bi wa ma me uni ma de aya na ya wo wiase ye obi wa woni nenam we ni freni ni freni na nenam what was it asa bi baby ni freni na wo ne nenam no na ni afra sabi e na wo ani ate wo na wo so ne nsa che wan wo san wan ne nsa ne wo na wo so ne nsa e ne ko gigi ska wa bonten wo na wo so ne nsa e de aduane hye na no na sa ni freni no ka che wo se ne bu ofuwa why na ebre sa ni freni ka che wo se ne bu ofuwa wo be si ne nche biem why na ebre na sa wo ni freni na wo bre yes what you say when I will because I won't bra ka won fa nipa na won sam nya dai show mu ko nantenante what you say enti wi ase et no so wo ka say bia wo no obi na mo a ese wo bie wanim e na wo ko ka asem so aka na de se that tie enko say nipa no fa ko je ni munyam because da bia ka say no kre ka e be ka tantro so tantro sa dian tina ba say ya akosi broni krum nyame adom wetu atro e da enya nkrata de na so ye wo je krata fa kokoye adwuma na meboa na wo se ko twatra akwase bro ni chiwa wo sa brofo no e na mo hwehwehwe no mom dodo na brofo ye racist ye mayi kra ni so mo chiwa wo ho e ka o mbe so agu so no yo sika wa boa no nyina agu dem wo de be kwa kutu ya sa aka yo ya sa sell record nti de bia na AdwenepaheneTv kan me say wale de advice and all mo nyema wale enso e wa brochira oba bia no kunu ti a bema ni nita ma obi ya no jan no onko no be o say no kre woni bema tena bema no nje wo so a jan no onko because so odi bema ba ko akiri ko wu a mema mpempem ne ba ko sie wo mema ka bi ma mema ne da because mema no be wiki mema ne fana because so wo bema no so otimi ekra oba e ma fie da if your problem be no e ba fie sento kwampo ba fie a at the end of the day no e to be da e betwa ntina na meka because oba e be say e gina bema so what you say oba be say ya ejina bema so ha to bema no want man kra ofie yie na se bibi tisi ofie se kinkon a wa wasem woti asemi ntua dan ka an aban no e ma mma ne dan na aban ma oba dan a ko ka kira aban se me ne me ga na tie na aban so se eska ne bi na usu tua dan ne ka ne bi ana se wonti ntua dan ne ka na wonya adwuma aban ne be de e be so wa won ko kan kira aban no wo so wo sabe so le jira social media me say bloggers be bra on AdwenepaheneTv say me de afu me ka chem say me ban se kanawu me ban se kakai me be am no kre da bia me ka me ban se kakai so ne me nam na me kam no kre nti no untimi no nante bi ma masa gala we pe bi fa wo na wo bre wo na wo bre so ne me nam na se wantimi ne me anante a na se me kam no kre enam say wo no jimi a hye omumenti no obi be so le bi hu bi social media so we do ya ogolo atwe kai ogolo under my foot ogolo me say someone we on me say dey am ya fi we me kwa me petuntum ni adamfo bi oh yes me petuntum ni adamfo bi oh say won kofo bi wo ho mo ye oh ma me ye won kofo bi wo ho ado ye no oh yeah yes bebre na anye ahoye anko a bebre na ado bi na simu nya ska mfa ye nkwase asem obi na si wo no wadamfo na mo na wadamfo no koso a esi de na ye o how ye de nkwase ska o esi de nkwase ska eti mo ka chire obi say sole kwase bi atwiniti sole na godi na tem sorry na wo da bi hunim ade aye me yin say blogger timi bo no yonko blogger
pa we are bear ma didn't na wan pesa wan ma utim we are blogger could ekobo bi pa se bla be didi obi atem se we bu se we bear ma enough na ka se wo ba what you say ka wo beti na utimi ebo obi pa ma eyi obi be didi obi atem basa serious na me respecting the pa but what you say obi tim be didi obi atem obi tim be didi obi atem basa na me se sa ngofo ni nyina no me omu nyina be hu nipa dasani en suban sitie na so ti wiase na se wo de wo se wo no o ma nipa hu se nipa we se ne se ya e wiase yetene won na hokwa nipa no ma yo ma omu hu se ye dugada ya utiri nwa efo me yere wo nwio ami se me ba abroche me twa me ti sa ba se abampa me de na me ese san wo furum me wo so on said e kan message je oyere so what you say o je oyere so a bibia ni ho a o pa oyere nya dey enye ma o je oyere so bibia ni ho a oyere wanya dey onye ma obviously let's share please mon share what you say mun so na mon share na munye je oyere nom so munye je oyere nom so abrochira wale ma nya dey enen na meme bebre suban ti no e ma kra mpa wale baba bi o te Ghana o je ne yere so ye bibia ma oba no nti oba no o ti fo okuna chi da obi be dada oba no wanya dey won pene da adentia because of say be ma no kwa aduma ba o menenta TV aha mon ko YouTube na mo subscribe to menenta TV na na ba ke fa ba ko pe what you say ya mi shira no sa pe ko kan wona AdwenepaheneTV aguro what you say what me jengere na na ba ke fa na sa pe me ya no me atonka ya mi shira wo nsa le ye ka no so we ese me yire tiri nwi na ese ya ba chomu bisa ade wo be bo ana asa me sua bo me sua bo ma me because me no ade no say they were we asisitie no ese o ma wo yire wadamfo wo yire ye obi bia be ma so ote ho a na se wo pese o yire na ne gia bibia ese o ye de ese o timi na o yire ka bom na mo ye de na mo timi ye o hun se ese nwi na na hana ese me som nkra kire ese ne ma share enti me se wo ba so no share no subscribe to YouTube channel no se na down the video bia ba on sabe de on sabe kan AdwenepaheneTV na yire share me pese ma twio amanfo so ese na akoyo de sam obi time bi se akoyo chimefo say ya o amanfo mu ti matem se ya no ese ni mu pa mo he na mu be 20% di matem obu di watem de bro adofo for akoyo enyansa yenye nyansa for na o yenye nyansa for na se omu se obi ho ha ebia mka se nipa be 10 to wo hwe na ba ko na ode ni Facebook e da to so 10 egu achiri 9 egu achiri no mu di watem no kwase na wo dia ankoso a na wo kokan se be ma kotu banku be ma jimefo enti wo ya oyiri bia nya na me se be sua trebo me amesua me yiri tribo na me amabo ama no ana se me ko ruma obebo am mebo na de na me memoa wo bibia mebo wo me yiri panty nyina misi nti eno na hawa eno na oka me abi mo nti ase na obi se panty na wo wuro no wano de wano botwem kosi panty so na sa hawo me se mo nyeje mo yire no so nti no se sa no obi firi Ghana ba abrochira na nipa kro no aboa no because se wanyeje oba so a na wo no nua bi firi Ghana ba ye be ka so Ghana for me ma de na se ma wo ken kwa what's a Ghana for me ma no mo Ghana mo boa man nti sa nipa no oba abrochira ha no ma na obe yes ade ne kire wo yira wo ka sa wo yira wo nkodi na chi eno no obekọ enti na de be ka sa Italy for me ma no Italy for me mu hamburg no mu dia man for yire mo yeah Italy for me mu gu hamburg unim se yes Italy for me ma no gu hamburg no mu dia man for yire no pa yes obi tim ko trap na chi no wo su ma obi di mi yiro because if I no free Italy ba ye no o hwe bra wa bre afen no obesu wo hia wo yire wa bonten ebia na wo yire ko didwa ekitekita no ese oboa wo yire no ema adeketu abi na oba na adwuna sesa ntine se oba ye yi be ma mfem pade ne de bo oba no so ati ase we anwumle me yire ma me style bia odi so ma me style bia because we nyese esane wi asane de betena wa wote na hu se me ba ba esane pane ne kita mi na mde ye wati ase enti no se woto na se woni age wa blabo ma na ye obi ya na ye obi ya woto no o time na obi time
Na ma woni bibi. You say a man for class at the cry come in a man for start. Hey, just I don't find TV. Yamesh Mimi booming. Yamesh find TV. Say me respect. Really, what's me calling? So Oba share. What you say? Oba share. Na obi so nya de entie. Me so ba bro kira enko tuntum ne onfa tuntum ne adamfo. Fa broni akwase broni adamfo ko adwom a Arab ni mpo afana adamfo. Ono awiabo awoba mutimi ko nante he mu wia mo ntem atete obi akọ no ba bi. Simple as ABCD. What you say? Yes so son yonko a wotan. Ewiase yete no. Da bia me kase de obi ayama ono. Papa obi ayama ono. Papa na ye dos. Dos so ne. Enti so obi ye wade a wo ye at least kai papa na ni pana ya because papa maybe ni pana ye papa no more. Atoda kra na atoda me dem sitie no. Dem sitie no. Toda me yire kra timi kase AdwenepaheneTv. Ana wo de papa wo ye papa sa. Ana wo bie wa kuma musa. Me se da bi ewiase de e bia na ama me so a. Beba me maso. What is it? Say me say me abrofo na mfo nkwa na me. Yes sir because obabuwa nipa no ne ochina na okodi watom kwose wa kire. Na no say the funny thing is say ya no munim say wontie o. Obi betimi aka say oh now obi bada and waje 2 o'clock. Lebanon say he. Na wotimi tamfon afra no ene obi e wo Frankfurt. Blogger bi so Frankfurt. Ene omo ya conference call. Ebom se kwase bia badi natem. Ebe ma blogger ya ofran for tweeting be di obi ba abaya tem e de sebi na ya ase nyina bam to no bi na no a odi obi ba ya ase tem no nipa no ada o blogger na da onim hwe wo sa nipa wi nti me boni AdwenepaheneTv ayen say ma post obi video e o me page ma post obi video e o me page nti no yamla me di ma tem keke na wo da wo so ni nipa no nante bi ma kwai sa wo so no bi nante bi ma aye by force. Go your way. I'm also going to my way. Simple as ABCD. Minia, if you are set no, my life is so simple. Me to try one somehow. Seconds. Sana me tie. It dey bia me wo ha me panwom e wo me ho. Me mfa obi ho. Me mfa obi asam hye mitirim. Me makoma mu e han obi a woni ma nante pan bia no. Enim nipa me ye. But if you are say usum bode anu aye dey, no usum kodu. Da cha 17 na dokoto kodu a ne agam ho se wo se wo no obi nkasa ense nipa no din wo kyerɛkyerɛ nsɛm mu a na wa kyerɛkyerɛ nsɛm ne ekofa we baaye ne koye we baaye because bia nkoka papa enye twere de obi no amoja eni ne mu e wiase moja gina obi mu wiase but so no bi na ma no respect secret e de mo share together eno ma e wo mo ntem enfo bi ho asɛm emele wadamfo endi obi atem nkyerɛ wadamfo na wadamfo no pɛ wasɛm nti no onso begina wachi kodi nipa na tem bia at the end of the day no no what turn o back e kyerɛ nipa so no na na wonye it's not nice but ye no adwe de etirim no e adwe papa sa adwe pa nguta ya but small time obi abehunu wiase nipa dasere suban obi abehunu wiase se na nioma eko ti wonam na hu ko daki tuntum ni a onwe ne se a e kyerɛ wa na so anwe o se enfo wadwene ene wakoma ema no twam na kɔ woni nam awusu wadwene because say ya na wiase no ya na ne pa bebre adwene wo say oh we de ma memfa ne machi da bia me ma ni nsa me honda sa no ma na ekoso Ghana man no enkoso no ntina ne nipa bebre youth no bebre aye de eni abre because edija eni mu na na ede enam edin obi okwan fa so ye de egi ne din e wo wiase obi okwan fa so ye de egi ne din ye de wo wiase nti wo pese wo din ekono a wo de wo pese wo de wo me de me ni atem obi ni atem ene nipa na wo so ni atem no ene okono ona okono esayo ya enti nipa tuntum nipa tuntum ade a wo ye no a obi be criticize say ade we a wo ye no nya no menu ato aso na ye uno obi kuntokwa nye ka cho sa ntokwa ya nipa no ne ko emo wa to aso na ko da bia na ye kan e we tirim so we dey yiwani we dey jai na say na epanfo tiew panina wo tiew no sa panina na tiew obi a wo di atem wona wo anu atem na o hinta dua akiri wo se sha ase e push amanfo no say ko di obi atem ye ko ese no ene hwe abrabo ene hwe abrabo ye kokromuti a ye nsan ye ho emopo kokromuti ye nsan ye ho mopo ye nya omo a sebita frache
we ya no we betena no keka kansem no me bu nipa me respect it enioma what I say hwe ya na social media videos a nipa eyi menim de etan ya nipa bi etan nipa fa obi o wa job center nsema make ma me sa nipa kura ya wo gina wo ka say an na eni kwa so ka job center for asem no sa nipa we wo the personal na wo yes videos no enkrata some videos but na only idea to the level AdwenepaheneTv dey ewo because ye nim article to article bibia no we fan krata asem ho a ye nim ewo Germany kruma and say nipa no started sa one that was a year ago or started sa one an farmer no AdwenepaheneTv go ye bi na ebo ne tin ya bui ye ne ya na me din me di we baaye why na di obi baaye Mark Zuckerberg crowd in Facebook baaye no crowd no so onye dey Mark Zuckerberg on Facebook baaye no onye dey before it's about time one so no be na mo no respect relationship here there war ne ntem and na me no na mo a enkyere se me ne wife wo yi enye by force se me wife adamfo e madamfo se me no na mo a wadamfo enye madamfo me na me pa meka so oh wadamfo we de ni oye nti me twene nya de me ne penance but enye by force say wo me no na wadamfo ye me madamfo it can never be possible enye peda cause wadamfo enku na me so madamfo nku ba me no mienu na ye na mfo ye anuafo de a ene wo ne wadamfo no monye de mbaye me so madamfo ye de beye eno nche se madamfo ye ade a wo kan ese bufu eno so nche se wadamfo ye ade a me kan ese wo so bufu me ba nipa bi wo ho a adwene kita omo no esua e wo fo that's crazy bebre nti social media na se to why ready say wo ba social media de a no wa tracy ade bi eba wo ye bema obi kan na no adwene fa no aba bonten obi kan asem fa ho na no adwene fa no aba bonten abeka enye ohinta dua kire se kire nko kan tro bi so bi medi obi atare say wonya bema wo bema na wo ye no obi kan asem a no adwene fa no na wa ba bonten abeka say oh me ye blogger nipa we ade we a we ye nyere enye ebe medical tool fu wa nyere wa ntie but nko bi pa because obi pa me di obi atem no we wicked person the same person bet we kun afiri wiase ye wona mfo bebrebe wo ho this time mu tusu sika over royalty oh na royalty over everything munim royalty obi no one nanti so many years uko hu obi just seconds because of say nipa no ema we scam umunu ye nya de sa o se Ghana about time sa no we say nyina no nipa no omo nyina no omo to bete maako ye to ne fake you me fake me life me fa bibi nsie nti me se no na se me kam no kure na se no kure me kenti no osofo biti bia obi godfather ene sofo no okonfo biti bia obi godfather ene konfo no but so social media na your blogger na to me opportunity boldness e be ka sofo we die nsu ba anye we fake sofo mami we die nsu ba anye we fake malam we die nsu ba anye we fake dia no bi so ko ka se an ene also godfather na also na nam no we fake a umunu yakum na da sai nipa na obo ndimpone no ngofo no omudi na chiro moja nyino mumu ana so mo wo ngofo no omudi na chiro moja enyino mumu moja chiro mumu ntia se obi ofo nsa no ahwe wo de wo kan obi asem a se na e obi ya sa na e kan wo soso de a ebe ya oya no ai no ja obi de ka wanya obi de ka de a da bia no nipa no onso be kan wasem medam se me da bia am se abruchira wale nso abruchira already Jimmy for me na bia o ha o kan asem a na eyi ye ba be din sem fun a kire no na o ware da be ye ware fimano a so no mapampa fimano ba ko a ene se o mo no ase asem akwa e kanya no sam kire mo amuntie o yere te wono o yere te wona o tin suo o yire di yaw nto de wo nyeje o yere so o yere te wono o tin suo di yaw na o sole a de abruchere mema bebre nim ne se me se be ma bi kra wo ho no ma on pese wo oba no wo be fa no fun no where we fa no fun ono awale nso no ai hwe no ne fun oda no dum no fun o sole o be so mema bebre abruchere mema bebre omo sorry a omo fun obi wo ho no ma 24/7 one ne yere kra dim komo no ne kita no say ya social media ni here no na we no ebeside na oba no ono wadim komo ye tumfo so omo kra ye na hi
ye tumfo so monfa na munja jimie no omunya de munja jimie no na enye jimie no ai munsu enyansa na osora na abuchira wale de na amanfo bi agya mo ye bia amanfo bi na modie ye kanya sam kire wo muntie na obi andi obi ase akutia niwura na se ye ka asem na etwiwa na wa fashion ho de wo ye nya no wasa mi wo time a me ba bet na ho no aka ho asem e de wo nsem na ba be ye me topic aka mi wo time se mu na akwa Mese mo ma brocha wale enye dey enso the more na wo jeje wo yire so no oba so no wo jeje okunu so no na brocha wale eso AdwenepaheneTv say sania ye start ye no sa na dey ko ti oba we are young obi ya onim say amafo nim say ya yamba life ebi wa ye de me page no e be BeckyTv BeckyTv wow betimi obi ya mon follow BeckyTv e also so na say tard ba life pa ye ko honom ti bia wo hu ye wa ha no abaka se bia ye nye obi wo ya na ya kra say mama me yin so bia page o ye chese ya na adibo wa ya na do mo mo ti ye for ya do fofo mo sa mamenye style kra obi ka sa ko wajimi o mamenye style esa na etiri mu yemre tu ohuru mu ana san aye na hana onsa efo ay kama pa se me yimi yire style we nse ya no ye nse ka sa ko wajimi o hwe o det na sofo tafre na yire twem da bia unim sofo bi na say okojina puppet so no preach what line come up sofo bi na so okojina puppet so no preach okojina wo preach no wo say be ma bia tafre oba ya se bia nye na yere pastor na no ade na ye was keep quiet konotum nipa na be ka kire me was na nya na no na dwo sensema utisensema ya 24/7 wo se wo dey preach wo be gina na wo ka kire obi say mo tafre na yere ya se because of say bone na wo dey na no aye na yere so ni gina ye say sofo de o ye na nye sofo ntumi sa sofo no he wo ye oba na wo abrochira ha wo sha be ma na pe na ma ni niu wo ye be ma na shi oba e ma sofo na ada ko sofo no anadodo o sensan na yere so ye yo ye no sofo bebre okromu a style bia bi mesesa ono wo yere tia susuma ono sofo nya contact asem mu fa to mutirim ye ono wo yere tia sa abroche sofo Ghana sofo susuma wo yere no sofo nya contact because sofo di wo yere no me sa asem a wontumi kan na be ka kire wo sofo no di wo yere no susuma wo yere aina papa se minhia no ofre no papa so obi wo okra no kunukura mpo no ontimi nka se ontimi friend no my love ofre no kodwo ofre no woni pam kura no kodwo no ko fresh of papa kodwo obama manu ankwa na esi onti ya no ka bufo no ai na papa se minhia no papa be ya nyesofo na samle mo kwan ya sanura enkomona no so ni mindi no ye ni anwinti no me kwa koshia no ukuru friend papa so fun di oyire wo kem me me ka kire wo ukuru friend papa o so fun na friend papa ebi mo ase pa o na be ma no so ti obode jimi on so timi ka hwe am so fun tim ha on the Sunday mo pon na o so fofre oyire ko gina ka no aso o tu no fo no asada ka so ya me no yere kasa se wo se awale de se so na sofo yere mu na sofo duru fia na yere fa na nye hwe sofo duru fia na yere edidina tem tietie no fie enu ntino wo yere na ode na ya ase aye donkomi obom se kokokokokokoko teme se so be ja wo yere nko ama yere enko da so ndem ayi kwan de be ma ye steady anointing oil no ka kire se on ko shop yeah, call all night. All night. Yeah, call all night. Where no you say? Yeah, call cancel na say oh, we come. Practice. Practice. Obi bo blast, obi bo band e wa asole. Ono so fo. Wadi man na woni nyina hia. Na we wo sole house me kwa asole akwa koji nhira. A story na fashion no. Unim, Promo house story. Esa Ghana ma me bo. Esa Ghana on. Ghana fo nyina ye bone wo wiase. Oh. Ghana man is face the country no. Ghana man esa ke ye kese 1 week. Esa Ghana man nyina ye 1 week. Me say mo nshare number 10 say mo nshare emrante hene
mrata ye na mo share na mo tensem me say Ghana ese ke nyina ye yi ese ko bia fira kokko no tuntum because epanyimfo so besi nkura so nyina ye bone wickedness ye nyina twasa akra kete a wasoma no odum ka so bra na o ma me tip there tip wa akra wasoma no wakodu Ghana wasoma akra akra na ba no no gina no hwehwe onim adenta because o pesca free wo sure wasoma akra so goto ade 2 cedi no okwa no goto 1 cedi 50 pesos sure 1 cedi 50 pesos nti akra no sa akra be president a de no be very good sa akra be vice de no be akra be assemblyman de no be what you say omo no omo ya wo so le na ko ka che so for say men for no omo nyo omo so omo discapa o Ghana omo de fa friend say mon share number 10 say me dem so say buy and am de man no ko ate ye di matama mo you deserve it because mo deserve every insult because the mo ya na totally wrong fun kwasi asem and anybody before we ba na na ko she Dubai I know the now oh my say ti mama mo for no mo bre ti mama mo for no bre no jobs sorry akọ just mo dwen ho a ho he enter da be am ka say abrochire de opa kwen be fa so be abrochire bi abra na oba abrochire de nta Adwenepahe TV da be mani abre ne say hwe me ka kire mo oba abrochire a aban no abie aduro fie e da to ho aban na bie aduro fie da to ho wa ba abrochire no old Boga bi sha wa ka kire say abrante ahade oba betra me nchen tiu old Boga no be ka kire so mi hia na bontene me eboa no me na tra me nchen ma po bi nguma so fa nya adwuma at the end no obi nwa na opema so fa nya adwuma no bank card nikita no bosome so a no wa kire wo say scan kra no eso ate scan kra no ayese no obu ye dey e fa so ama odami wa henya mi nshira she mo henya mi nshira mo what you say no wa kire wo say scan so ide so ate say scan so ate no hwan ho na ekọ bank phone te so ansan phone te so aduro fie e wo ho no bema kwana kokodi aduro ene me no ka say nipa bro deportation camp a ye deport Germany ha no de Westfalen omo dos kakra ya na figure and I am said about outside what I say omo wo ho a ye deport do mako fie because omo beduru ye no omo anya futupa e ka kire omo say po bi nwo fa ye adwuma wa bra ukotena aduro fie a obeti aduro fie mpo na ho be hen ha wo obeti asola nante akopema ibi obeti asola ye de wo ye ubeduru ye na wo fa bi se betena na nchen na wo kotena wo fa nchen na se abrabo na enkuyi na wo fa ni dius kana wutu a yesan e na wo bae wo suba anye e na bae no wonti afutu ben wo bae nipa na wo tete afutu na abrabo te sei okwatere kwaso be ma ntoma afura tie din okwatere kwaso be ma ntoma afura tie din wo ba abrochire nipa na wona range over ntu free say wo ka kire so auto range over na ben de wo ba abrochire nipa na wo tene yere so wontu adan ka wo free say wo ka kire na pese ko hide ntu aka na ben de wo ba abrochire nipa na wonya twenni yo nipa memo be krom a munya twenni empanifo bebre wo am ko twom ko tia na adweno mada bebre so la hye wo line no monam medam se de wontumi kan meka na sa nipa no fi so ko nya gele ben de osofo te wonom na yere wonya na kono o pa so le bedi no wonya so le bedi no sa gele osofo target no wo fi so ko wale no wo ko so do to sofo nim na wepene sofo be ka je se mame mo mpaye hunu paye fo paye bone na sofo no be body ama medam se maka me unstoppable no cre the down meka wontumi ka me feelings e fa nche ba bia asem na e free bia meka to de ko twi ko breman no meka utu kwan ba brochire se abema wonu mo sam e na kodi aduro be boa wo yo ni pa bebrebe wo ha mo kodi aduro ngoko di ye no abaya ja tu so mo ne krata mo besi nne no enam so koye so e togoni o Ghana ni o so koye so e togoni o Liberia ni aban so ke ntokwasi Liberia ntokwasi Togo sa dia ya jiwatum fa Togo passport ebra na baje visa wo be ko Togo fo ko omunu yakum omunimo yakwo ne sei nipa na be dia duro wo de Togo ne be di ye odi Togo di ye na no all angles eni na enu oni na nsa wati ase eni na enu oni na nsa no koshi oba na ne wo ye Germany ba no ne wo ye akwana e Germany ko fa passport bra wo ye Ghana ni wo de Togo ne kodi adu ko so ba kroma no ya ka to se Ghana do udi adu de wo be ko fi minua is a lie
obi no wode Ghana adi adura wodi na ada na ne ama so de ukọ ye ma time some no na old boggers for no kromo ha no free Ghana ba wo na wo ye wa adwen so wo kọ aduro fie pe omo na be ma sa advice no be catch us so wonnim na wo 29 say me kọ aduro fie wo duru ho na day na straight to Kotoka man ka kire mo oba ti metina kromo a hwe mame ade ya me bufu ne say wo kan se wonye oba ti metina kromo a sei oba tena na so onyemo a busu me bia no ade me nim say so kọ control to waba oyo oba waba nyame adom ofu adi aboa obi anyemo no busu bia so ye de so kọ control ye be ka kire say enkonko di aduro na ko di aduro edo be ko fie na wote wonum na waje obi krata e na de ko control abla ni pa so wonyem anasa obetima tena wa be 5 months na oba no mpo no ye control no African mentality no na dey tena de ba kromu a do your oba na wonyem na ba kromu a jama ya ban feel say okay but wonnim jama ya ban entam wa to say we do ko fie wo your oba na wonyem a se be mana no nyem no o krata oni krata o so na kwa aduro fie busum bia ban no ko be ma ska akra e da to ho wote fie wotimi ko ba bia na nipa na ese oboa mpo ema wo no akra no sabi aduane a obedie no sa no ma no na yese tete wo otobi nchenti me de won me se da bia me no kore kanti no obi wa wo kan asema so tan no wote job center sika wo yo ba ti krum a wo de wo se job center sika na abagie sa job center sika na abagie no obi so wo no bi na ba krum the same day nipa ne ya adwuma ne ba wo Ghana wo so de job center wo so ba wo Ghana sa nipa na timi eye adwuma akofa ne ba edaba wankoye connection wankucha 7,000 6,000 wodne krata no one year be sampo ekita no sa one year be sa no no dey process ti ko fa ne ba ne ba na wotia na jojo center na wa wo fie na poso ko fa baba na koye connection ko diu sika o sika na fo nye because one anka sa first of all no bu aban ne fa so ti bibia no abaye be ko straight down so we oba ya adwuma kakra na wo soso no wa wo fie ana ye be ma ye adwuma kakra na wa wo e wo fie na ye process na fa ko fa aba no genuine e bla o se bu emi biti aban no e ba sakura won mo ka bebre unze ma advantages no e doso unze before ya ne unze as ye biti but na kwati ya unze before ya na se nim nyansa but nyansa na nim no he wo se biti aban me bo a bosumi bia na bia aban no e ma wo e dan ka 400 euro 400 no e de ya na wutimi save ni nyina e bia de be 1 or 2 aha e bia me so metia me se aban miska mpesa me ko fa me baba me ye adwuma ka wo 6,000 7,000 akwakotua no me ma ntua bio me ko fa me ba no ba wo kwan pa so me ba no ba ye no oba nya ma na visa wo de visa free Ghana ene eba wo na wo se wo biti aban no wo ja aban no sika enti wo nya adwuma no wo se sika na wo se wo biti no sika na na aboaboa no muntio sika na wo sa aboaboa no ena de ko fa wo ba no connection edene baaye wo beduru yeso a oba no eduru krata akwa de ma no kra na ye twinkyina twan enti e ka no kra kire mu a safa kwampa so na mu awa wo se buoi but at the end na say bua ka wo so bua si wo so wo ye be ma wo ti kroma sei wo nya krata aka mu odene a wetim da ma obuso ni bi invitation wetim ma obi invite every Ghana edaba kroma enam say one hand dan wo ntwa dan kantino wo ni contract enti no ultimate mob invitation because na uma invitation a ehia wo dan contract kita wo quadramite kita wo ansan wetin mob invite so on free Ghana en famila ebia na wo pa bi wo Ghana wo fa bi wo Ghana a bia pa so de nipa ne de e ba hase nam se wantimi a han dan twa dan kenti no ya fa ma wo bibini sole a wo so do nim nyansa but at the end no na ono no nyansa no asan bua bo no itime de bia ka kiro say wo ye bema na wo kroma sei na wonya dan a je na han so wonya krata ne de ma wo sefa ko na fa ko ye adwuma na build won krata adwuma na adwuma bi na o ka se wa bra wo ba di o musika na eno nya o musika mpo wo ye adwuma na adwuma bi wa usika na abasam e betetete ayi da to adwuma bi na se adwuma no wa bra na yi wadia wo tena fia wo kwan bia so tena fia 1 year solid je wa ho me sa wan ya no betima tena fie de opeso ye bia be na obeye se school bi na apeso fa so sa kwanya so de kwa betima de atwa wo school so nti wo koye adwuma na o pay na de akonanim wo upgrade ho nti wo ba abrochire na Adwenepahen TV say yiro ho na ye adwuma na job center sika no nya de be boa wa umu no yakun na otete yeto
na mu mpanyimfo akohwifo mona motete mona modin nsem no kofa se mo po maya de na so mpese ebekọ a ana wo no wo kan nsem ana ko kan nsem ekotina radio station radio ni patu peti na no mo ya mesere me so mo ni me wo hia ya na wa ba bebo ye se wo so ye be ma na wo ye oba wo hia ya na what wonsa eno kwa dem man na obi o hot mo bi ka che se me hia na me bu no pa me me no fo me me bo obi tabo me ah me bo am de tie yi obi beto abo adwempan na wo se me na ke wo de na wo be fesi e nti etumofo a momfa hwe ye no be firi momfa akọ se futu de opa na fa opa wo de ba bi fa se wo asem na nipa ne ka no se wo pa then na what to agu da bia na me ka se ho ade ye me ya pa ne se Ghana kwa nkoso nyina no kroma no tuntumfo wa so bebiri e se kroma awre ho pa minyo ma mutie me awre ho se ye te kroma sei na woni mpefe se de wo ye ne nye na wa free de wo ye na chi abetena social media say fix the country wa bra jama ya ban affix the country wi jama ya ban affix kroma wi ba wo ba ye no de na be ye nyankopon adom otwa ntro first one e de nya wo oh I know de kwan bia obi be fa so na me because krata na de tu hia kroma ene ne hia etu wie ye no de na so ye mama e so twen wana mboa yeah so wo fa right path what I say be say boni ntina a chew pa ye dey e wo ho wakonkutu bia ene nya ade no so wo ye e ba sa na wo benya ska wo benya opportunities bebre so when nya say right path crown like wo benya opportunities a doors what I say ade a say wo di sika ekwa akotua wo benya ni free ahanu na di free neba da bia na wo ka asem a ya no bi wonom na ya na omunim say wonu wo mpe no koreka obi wo wonom na oto ayo kroma se kroma se one se unni krata kama unni long visa indefinite and a passport untimi ko je ka tie robada and I just say be akoton cash we are fraud na akoton cash so e be chi wide dey e be chi watu what I say nti abrochire na e ka kire o say jiro ho na ye adwuma wo hie obi a di no kura kire no ka no kura e kire nipa na eno so mumu ni yaku minuanom e ma abrochire e ma old boga bi e na ada wo ye oba na wo ba na wo hia ba ma bi na wo ye na adwene so be da wa mo adwene wo ganse no enye adwuma because akwantu me e na e wo no what I say nti oba abrochire a susu twa ntro because sa ntro na wo twa de kire apan no on se nde tuntumfo wo pedan kra na aya asem o pedan na aya asem adentia because akwase broni ne empese wo sa wo tuntum no do be ko ba bia abrofo no jama afo no gu nti ahwe wo se ase ye hu wo dede ne kra sa che no kra na mame entro twa na doso what I say wa anga sa wonim say wo mano obi a wo no dan ya wo demu enam sika do die ntin sika boni die ntin no na ka kira ban say efi okra monko ho na ban na estimate alma say esi efi no kodam ta se na ede na wo ho nti mbetimi akọ ho obetwa kwan a ene ye nko wonim die ntia ebia ne mayatu metre ya mo dan nti wo dan na wo dem nti o ma ne bintimi na dem wo very good na onim say o pedan kase na odibia ma han bosome so a abayetu dan ne ka ma no no wasa akofo bia mo so we free tell ba enche oh se sana Ghana for no mti bebre ye omoji dan ne kase no na odibia ma han na sa nipa na odi ama na han na o se tete o tete ni fio nipa no oni krata what I say e kase se oni krata na wo ba kromo en ko ji obi dan han kwadro fie aba be hwew what I say uko ji Ghana ni dan ya obatete o unsuo bibia ordinary obaso beka cho se me enwale every day minimum baby oba abrochire ko han obi dan wonya na message sports bla manya me message arewo wako han obi dan wonya na message mpo no yesem onwale every day no one so benya na message a onwale da Ghana for adwempone wickedness away trim no obanya na message otumi ka just
ante manya magume say was wagun say today abuchire de yen say nsuo sa na ko ba no enya na menses no nti sabi wa nwale a obede watimi ada nipa so so ti fi okọ oye adwuma odobi nwoma eye adwuma tua dan ka ofie o woman ntimi ka kire ne say aha de ebo sese nwale ofie obe dede you see nwale ofie wa abra nipa so kwa adwuma ebe anwumle 9 wa kwa adwuma mu aba anwumle 9 obedu 9 na wo sema wo nwale bebe bia ba be han wo dan wo se an na ubie baaf na me bedroom ebo ho enti edede menua ana do pone ewe timsa e won kofo bi wo ho no ma wo gi o mo dan ya ho e wo no mbe hyehye mra edama ebo 6 from 7 8 go ye nya aduane wo hanom ye nware ye nyese nipa da sani wickedness and until Ghana enkoso no Ghana for ye fun angasa Ghana for titro po mo wa kontum Babylon for nko a te so no ba ye na I say omo hu call races like I say race o so san omo na moto ban so abrabon so nyam likatu omo na highway so na abrabon so nyam likatu obia ne nsa tenten kita no enti se wunua ekoso a no ama na ye ode next time no u bompire sa mshira nyame so de baye de ebe ma but se wunua ekoso na se ye wo ya sister so die wo beye bia no just nsisi so u fa we ya na agiegu o so na wo si bayi me refiefo na ye me wa na ye o asemo wa na ye o usubambo na entina wabrabo na ekosa mama ese enyu bi de wo ma bebro wo ma nti me se mo ma wale enye de ma wale enye de na abrochire empla twa enye de unya mpla di na sana wale no asofo kohwini bi meka nkyere wo se na oba no ene ne nhye wo indoors ene ne ntena ene ne nyese asana wale no hwe bema wani oba na ma wo no wanhunu se pe ho mpamu ya wo mo ba na no do na ma amo bana no do na ma una wa hu do na da na pe no enfoni ntu sofo so enwale oba sofo enfoni ntu sofo so enwale be ma enfoni ntu eda so enfa nkoya enkotena wale ase enfoni ntu obi so wo na akotena ade no ho enfoni ntu wo pa so se afọ ba bia ma ti be wale no by force enfoni ntu ma so se ma mi ntino wale oba ayiwe so crampo se on se ma me fo ne papa fo na omote hanom na omo story a na omo pam omo masi abonti e dey na o like omo ma se sin obi a na wo ba me no ene papa no wo pam omo masi abonti na oba no putu behavior bi abonti a wo se na mba no wasai mpeni di atie na wo nim se wo pese wo krokro oba anasa oba no e fa the right path a wo pe no ese ka ye de oba no pema so mo hanom wo se wo ma oba wo ye listen wo ma oba eko young people association for no honoma e honom krokro me dem kan stress ayi kan say Jugendamt se wo krokro oba what you say se wo tie say obi se den ase den why you for me hu ye kura me ha se o ye ba so hwe ne tie ne se abranche ha adwo so aso de wo ka ne tie ne se so ti kromu a ho na se wawo e wa ha ma wani nko oba no ho akra ne nti na nyankopon ya adom a ye ma won krata a de ti kromu a en sankra ne de ye omo ni omo ho abrokro dabi but the onkofo bim so ho no omo fa ho sati ade ne se de te ne se wo no a wo mfa ho no da chi ne betima je oba na firi nsem wo se ti bia bi mu a dom e na mame kan ewe ni family wi ye chine be sa no wo ma abrom he mame ne te ne se obi wo wa ne ba be yogurt kura na wo se dabi me papa no me kon no yogurt ti me woni yogurt obi wo wa ne ba ade a ne ba pe so wo ye no se ne unse ne kruma no ya na emesere se eno nti no enkura be brabo asesa emu ma ni mu ma because by force ne papa say me wa son dem asole ne say kroma o nti na me ka se nka jira meka
me gina mo so amoma gu asole na okroma nyina maka kire mo jama asole ye begugu no mako because obisi me ba eko university me ba eko university akokodwo ba esua house bidon na omotwa ya no mo sere no na me ba date ko university hwe obayi wonu antimi anko university nsano adwuma no wosua ene wiase ye nsano adwuma nenam eno ntino na de bia ya meka se ze wo frigana na wo ba pensano adwuma bi ye de esua wo ba han ma wo betimi aye de ato afa na wo betimi de certificate aye de adwene what you say entino se na mo ye no eno nene ama boys bebiri obekọ train station to train station omo gina ho group covid ba yi e na wo hede hu omo abonten ba temana covid ne ma na e mobo because ne papa se chinchine so ko university akran so na dwene no and na university so obeso ko sua bibi de na sa ko sua bibi enu ntino obeso le da bia se wo ye dey onam kwan so se wo ko school enso na ye yi na di wo school mu ho no ye yi na di because na dwene no and na university no so ba ne papa se by force wonko na wonko sua ade o university o na wo papa no wo ba bruchira no na wo chance ana wanko university ni bi wo papa na wo chance ne se wo bitoko university empa wo papa na wo force wo ba no ne obeso wo ba no ye na woni mbanyam so na ko bi ye hwa ade se wo papa so sua ade a ta wo ba na chi na wo ba na sua na daache no wo ba na nya ska free mu a wo be ka se papa mpo ye de epushi me entra wo se enam obi be ye bi je se by force me so mba ye de kokoko ye bi e ba na sa no at the end na e be ko atia because nya wo ba na dwene ne se so kokoko ye sa ade no nya wo ba na dwene ene so ye do kokoko ye sa ade no me se free na ko enwuru be de wo ma bebre mu abruchira wale abruchira na ngofa abruchira fake people fake bloggers mbati ye ka ma me yefo mu nsia yem ko bibi kura ni kura na okunu ma cha ade sa me ko didi me ko petia no se me afina me ya na ko petia bi onye onantemo me nya na afi kura ba be video editing na se for kura me na what I say me sa so ntem so ko aduma ntebusua se na ye kan no dan no mbati Adwenepahe TV ene na yeren kan e kire de BeckyTv ene be ba live dia na be live wo ho BeckyTv sa pepe ene ya na ye omo ya no se ye de Adwenepahe TV ko ne de BeckyTv so ko ne se e twoma ya ase nya ho ya page no bia bi what you say sa pepe we the page e free baby ma yere mlaso be bo yiriti be sanu yiriti kro yire what you say jeje o yire so ebi mo yire ma yese pampe se footballers na ye ntimi nka wasem o ba so anu a share na subscribe to YouTube channel send that the video bi aba on sabeka me sa afi mba na saka kai untumi stand there mo share me he audios no enche ni nyina be ye pie to mo start na mo follow na mo share na nsem o ba mo follow page is it Tunu Jonas they say o ye hot cake ntama amanfo blidi nyame mbo no ho ba bia yankopon mo Tunu Jonas ho ban seriously so what tiny pana mama ka asem we so what tiny pana and we should say ni pan obewu afrats as for eno ye the last na esa we ye dey no yes sir because what tiny pan said nipa no owu sesi a na okwa dia na obenya me you so rest and na me pewe asem the same thing and a Ghana for the year the late Ebony yami funny plans yeah we a man for and I was saying ma ma say and I say free mu Ghana for ya na saba na me tie na me penasem and me pense du boni dua na owu a dia na obenya wonya ma me woni bibi eti nipa na odidi na tem no se o se atwi na ma onu ankasa emmo ni dua ba won obi a wote nchen don't fight for that person any kwansa wo yes ade na ni bibi me na ade ana ye me de pa na say me ya do bi kan wasem wo ye mapa kra me yere me ho aye wo de di ochi no ti me de bi chire no me say me ya ade na wo kan ma jine me obegusu aye me say wo na ma me ho me kra pa ho me ko me ya ade na me hu say wo kan 1 2 because me ya ade bi na me yere kan 1 2 ade we be hete ade we meka ti me ya ade pa na say wo kan ho asem mo de me to abonten mo kan e na me yere mo kan ti me say abro chire me ma Germany for me ma ebim bloggers bi mo fa ma address and certain to mo yire mo fie Germany me ma mo go ase yo me say e dan na ban da ma mo no mo amoda ma han no mo nyai na mo kotena mu ti adan ka na o yire mo
now you know on say Ghana awale now you know aduane e fa me siw table so fact of life munko follow page no fact of life munko nyame nhira wo mema no maybe tie dan ka na te say obi te wo no ye adwuma dan ka na wo ba so na ban ehwe wo aba hwe wo no o ma okunu metere na fie o he wo say on tua dan ka what I say okunu metere fie so tua dan ka okunu te fie onum na wo tua dan ka na wo yokuni obi wo tua dan ka you are useless we are champagne so obi a wo wiase o jama krumu a so wo tua dan ka na wo obi a expenses ko tua dan ka 800 700 now go to address ka 100 euro o yokuni ni pa no ntese wo no ka model mogini mu mosisi adan matoto dan okrumu a e dan so mutimi ntobi lamogini mutimi kwaji because o contract kura ni bi ngita wotimi mo obi invite so free Ghana emla what I say mo so like mo twanto atwa mo kama no so entum maji social media na onye oba ne tikra na ka wo sa agege oba eso a ke no kra de nke ye ono ne pa no tia won sa won ji ne pa no so ensa njiji ni pa ye ko ka na mo mai ma chon se ati mame nyame adoma chede wo ma bebro ati ase ise tunu Jonas ze eyi abonte wo ma hoba na so de fie de eba nyame sa tunu Jonas na omo no ban sene be ya eduabo ne nyina ebe de so beti no se o me de said de ya won pa de oye na ati ase ni kwan se o plan se o be yi na fi ewi ase no de enya se no de ye de na unim se amanfo se eduane bo tunu Jonas e omudua Omaji afa. Oh, omonji na say him say dua so. Say na one dey frame me. Me go. Hello. I kept it. So, no de tell say. If you say it no, me say my no kra nya dey. Enye ba ko pe. Edua bodie when am munya sa dia. Nipa na odi na tem no. Nipa na ombra se obebo ni dua like wa wo nche you hu free na wonim say wonim ma wonim na dua bo so enya fans ti wa wo ti ba bia wo ka se na me ye dua bo na ye me de dua bo ye wo je wa so ye kun ye so ye be kun afiri biase se ya me adoma chena ye be se hia ye do be si wo omu nyina wo me me ye no fo kakra e yo de abeje peace out ya me adoma chena be se hia raf be yi mitima